Ego. pe Ego. sindasaba kuvuga niyo byagenze sinzi nsaba nkonje kuvuga ubutumwa hano ariko ubu ngubu ndi mu kubisaba. Ego. Ubu ndi mu kubisaba rwose kandi nkabisabana ishema n'ifyeri n'umunezero n'ishaka ryinshi. Ego. Impamvu mbikora nuko abantu bacu nza mbona ntawontumira muri iki gihe. Ego. Ntawontumira muri iki gihe kandi aricyo gihe cyiza cyo gutumirwa. Ego. Ibyo rero bigatuma nshobora no kubisaba. Narabisabye abayobozi ndababwira ngo ndimo kumva mfite ibintu novugana nawe. Mwarakoze rero ko mwanyembereye mukampa umwanya. Ego. Mu mwanya wanje mfite ndakoramo ibintu bitatu icyarimwe. Ego. Ndashima Imana. Ego. Mbaho ubuhamya ariko bivanze n'ijambo ry'Imana. Ego. Byose icyarimwe ndabikora. Ndashima Imana ku bw'ubuzima bwa madamu. Ego. Kiyobeme wabaye umwe wo muri mwebwe igihe kitari gitoya mugakorana umurimo w'Imana kuri uru rubuga. Ego. Mugasengana mukagendana nawe mu buzima bw'ubutayu bwo kuri iyi si ducamo tuja mu bwami bw'Imana. Ego. Mwarakoze ko mwabaye inkingi zikomeye zishiga kwizera kwe. Ego. Kandi ibyo byatumye aca muri iyi si atumbiriye ijuru. Agenda afite imbaraga z'umutima. Ego. Byamurinze kwiganyira no kwitekerezaho. Yagize imbaraga zirenze urugero ariko kandi abitewe nuko yari afite abakunzi b'umusaraba bagendana. Yego. Ndabashimira cyane ko mwabanye nawe muri ibyo bihe byo gusenga kandi bikaba byaramufashije cyane mu guca muri iyi si. Amen. Igihe nsenga Uwiteka ngo binkize impagarara. Umuririmbyi aririmbye. Yego. Umuririmbyi ndamukunda cyane kuko azavuga ngo kuzageza igihe ngo nzarangiza ibihe byanje byiza byo gusenga mvuye muri iyi si nambaye umubiri. So mwabaye mu bihe byiza byo gusenga. Naje narazaga nkabana namwe rimwe na rimwe ariko ndabizi ko we yahoranaga namwe. Yego. Icya kabiri ndanabashimira ko n'abayobozi banyu bamubaye hafi banatubaye hafi twese. Yego. Baje kudusura hano mu rugo si rimwe. Baradusuye rwose kandi baranatuvugishije aho bari muri icyo gihe cyo kurwara. Mwaradusengeye ndabizi twese ko tungana. Ndabashimira cyane ko icyo nacyo mwagikoze mukabana natwe mukadukomeza mukatwitaho kugeza n'ejo bundi Imana imaze kumuzamura. Mwaraje benshi mubana natwe abatuye hano n'abatuye mu bindi bihugu munsi wo kumwerekeza. Mwaraje muza kubana natwe. Ndabashimira. Imana ibahereze umugisha. Amen. Soma ijambo ry'Imana hanyuma tuganire wenda umwanya mutoya ndetse gutwara umwanya munini. Ego. Gutegeka kwa kabiri ni ibice 32 n'umurongo wa 29. 32, 29 cyangwa 29. Gutegeka kwa kabiri. Ego. Bibiliya iravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Ego. Zaburi y'116 n'umurongo wa 15. Urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Reka mbasangize mu ncamake bimwe mu bintu twabanyemo
n'uyu mukunzi wanje akaba na mugenzi wanje muri uru rugenzi ego kandi ntekereza ko byambereye amasomo akomeye, ntekereza ko n'abandi bishobora kubabera amasomo akomeye. Mu busanzwe sindumva umuntu witabye Imana ngo abantu bamuvuge nabi. ego Ntawe ndumva, abenshi bari hano ni bakuru, harimo abanduta, mushobora kuba hari abo mwabibonye ariko sindabibona. Ariko mu kuri guhari, uyu ni umuntu ufite amateka n'ubuhamya byihariye, ego ku buryo hari abantu benshi babyigiraho. Tutiwe tuja gushaka ngo tuza gushaka ingero zijya tuza dushakisha muri Bibiliya, zimwe na rimwe tutanazi. Hari ingero z'abantu twabanye nabo, tubana nabo, dushobora kuzaza tugenda twigiraho umunsi ku wundi. ego Ntekereza ko uyu nguyu ni umwe muri abo bantu, kandi simbaye mbivuga kubera ko ari umugore wanje, oya, ko ndabivuga kubera ko yakiranutse mu isi y'abakiranirwa. amen Tumenyana, ego nababwiraga ngo ndabahuhamya, sibyo? Ndababwira nuko twamenyanye n'urugenzi rwacu mu ncamake nimba arasohoreze muri ijambo ry'Imana cyane. Tumenyana icyo gihe nari ko ndangiza kaminuza niga, nawe yiga kaminuza ari Kampala, nje nari mu Rwanda. Ariko ntangira kumva nyine ko igihe cyanjye cyo kubaka kigeze. ego Nari umukozi icyo gihe, ndiretera ahantu nakoraga, havamo buri mugoroba nkajya gusenga, kandi uburyo narasengaga ngo Imana impe umufasha mwiza. ego Nasenganaga n'undi muntu ari Kinshasa, dusenga inshuro nyinshi, ariko mpaye sengera icyo kintu. Nyuma dusenga numva ijwi neza rimbwira ngo umugore wawe ari Kampala. ego Mbibwira mugenzi wanjye, tubigira ibintu by'urwenya biri aho ngaho. Ariko nyuma y'igihe gitoya birakururana, nyine ibintu biragenda kugeza igihe baje kundangira umuntu uri Kampala. ego Tujayo, mbonana nawe. Umunsi twabonanye wa mbere, ego avuye kumfata ahantu ku modoka, ngo twinjire mu nzu, ahita anyerera aragwa. ego Tukicinjira mu nzu ahita anyerera hasi aragwa. Ngo agwe yikubita hasi, iryinyo yiwe ricikamo. ego Ahita avuza induru, avuga ngo akoze accident. Turavugana uwo munsi, turaganira, ibyo byo gucika kw'amenyo ntitwabiha umwanya. ego Ibyo twagombaga kuganira turabirangiza, twirirwa aho ngaho tuvugana. Ariko mu byo twavuganye, ndagira ngo ntangire nakuramo amasomo ku bantu benshi. ego Mu gihe cyose twibwiranaga muri uwo munsi, ampa details ageze aho ambwira n'ibibazo by'indwara afite. ego Umukobwa uhawe ushakwa w'umunyamurenge, ego n'ukuntu abantu bacu baza basha intenge zabo. ego Ico nyine yambwiye nico cyatumye mukunda cyane. ego Ndavuga nti ugomba kuba uri umuntu udasanzwe, wewe uhaye ubazwa n'umuntu wakagombye kugira ibintu bimufifika kugira ngo ushakwe. ego Bizoje guhurukira iriya kera warageze mu rugo, avuga ngo none nibza gufatiyeyo. ego Ariko wowe uhaye ugera ahantu umubwira details z'ibitaza bivuga, ushobora kuba uri umuntu udasanzwe. ego Mu ncamake uhereye n'ico gihe naho ibintu bye natangiye kubisuzumira
mbona afite character, afite umutima udasanzwe Mm. ku buryo nabibwira n'undi muntu avuga ati uyu mukobwa ni ikizezi, ariko arambwira ngo umuntu wese tuzabana. Icyo gihe yari afite ikibazo cy'ukuguru, Yego. aribwa ukuguru cyane, Yego. nzamubwira. Tumaze kwemezanya kubana, Yego. tujya ku musozi, twari Kampala tujya kuri Prayer Mountain, Yego. twirirwayo je nawe dusengera fiyansaye dupfukamye, Yego. twembi babiri nta wundi muntu. Turasenga, dusengera Imana urugenzi rwacu rwa fiyansaye. Murumva ko deja kubana kwacu no kwemezanya ko tugiye kuzashakana. Ndagira ngo ibi mpaye mvuga benshi muri aha ngaha si urubyiruko, muri ababyeyi mufite abana, Yego. ariko muza munababwira murebe ukuntu batangira ingo zabo neza. Yego. Twirirwayo dusenga Imana, twibwira ngo Mana, uyu mushinga twemezanyije kuzageraho uzawube hagati. Twiha amahame nuko tuzabana muri ico gihe. Yego. Turataha, kandi dutaha twemezanyije ko tugomba kubibwira ababyeyi twembi bukeye, turabikora. Igihe cyacu cyose cya fiyansaye, ubwo ndavuga hari muri 2012. Yego. Twashakanye 2012, ariko icyo gihe hari 2010 mu kwezi kwa 10 ku minsi 26. Yego. Urugenzi rwacu rwa fiyansaye rwatangiriye mu masengesho. Amen. Ariko na mbere yuko rutangira mu masengesho, Imana niyo yabaye umuranga. Nabibabwira. Imana niyo yabaye umuranga w'urugo rwacu, kuko n'icyo gihe nababwiye ngo ijwi ryarambwiye ngo ari Bugande, nawe ahantu yari ari, Imana yamwoherejeho umuntu aramubwira ngo umuntu muzabana karabaririza amakuru yawe, arangije kaminuza, mu z'umweru 2 aragutelefona. Nyuma y'icyo gihe ndamuhamagara, yari azi neza ko ari uzaba umugabo. Yego. Umuntu usenga Imana nta kintu Imana izimwisha. Umuntu wegera Imana, Imana izigenda imurikira inzira ziwe. Yego. Turangije rero dukora ubukwe mu kwezi kwa 7 2012. Turangije gukora ubukwe nanone Kampala, jewe nari mvuye ino muri Hollande kuko naje ino 2011. Yego. Mpagira amezi 6 gusa mpita nsubirayo gukora ubukwe. Yego. Turangije gukora ubukwe twaraye nanone mu masengesho i Kampala. Imana yabaye umuranga w'urugo rwacu. Fiyansaye yacu yatangijwe n'amasengesho, urugo rwacu narwo rugomba gutangizwa n'amasengesho. Twarangije ubukwe tuja kurara mu masengesho. Hari abantu babizi neza babaye muri ubwo bukwe, babaye no muri ico gitaramo cy'ayo masengesho yo gutangiza urugo rwacu. Yego. Duhagurukira rero kuri izo mbaraga z'amasengesho. Amen. Dutangiza n'izo mbaraga z'amasengesho urugo rwacu. Yego. Nyuma Imana iduha umugisha, turabyara abahungu 2 n'umukobwa. Nagaruka na madama araza, turatura mu gihugu dushima Imana, duca mu bindi by'ubuzima bwinshi kimwe n'ibyo abandi benshi bacamo. Yego. Iby'ubu butayu byo twabiciyemo bihagije. Burya isi ducamo izitera abakozi b'Imana amabuye. Yego. Muzamugira ngo amabuye yateye Stefano yarashize, aracyahari n'ubu. Hari abantu benshi bazabibwira ngo gukunda Imana no gukorera Imana no kwiha Imana ngo bizagenda bikuraho amabuye bazatera. Aho bizayongeye. Kuko uri muri environnement itari yanyu, uri mu gihugu kitari icyanyu, ubu umunyamahanga mu isi. Yego. Kandi isi irashaka ngo ugendere kuri systeme zayo. Isi irashaka ngo uyemere, isi irashaka ngo uyiyoboke, isi irashaka ngo uje kwibera ikonse. Iyo wazanze igutera amabuye. Yego. Nukukora. Amen, amen. Hari n'abantu baza bibwira, ariko turi kumwe. Turi kumwe. Ko numva natangiye.
hari n'abantu baza bibwira ngo ngo kubera ko turi mu isi, yego, ngo kubera ko twakijijwe, ngo kubera ko dufite Imana muri twebwe yaduhamagaye, ibintu byose ngo ni ukuryama niko kunywa ikivuguto. Abandi bagatekereza ngo Imana izatugororera imirimo twakoze. Imana izayitugororera, ariko hari n'ibindi izotugororera tutakoze cyane, izatugororera n'ibyo twihanganiye. amen. Buryo kwihanganira ibintu no kwihanganira guca muri iyi si, Yego, ni kimwe mu bigize ingororano tuzahabwa. Kwihanganira guterwa amabuye, yego, uzira buriya torture iracahari n'ubu, gutotezwa kw'abana b'Imana kuracariho. Kuracari kuko intambara z'abakirisitu ni ibihumbi n'ibihumbagiza, kandi niba uhawe uzica mu ntubwire ngo niwe wenyine. Ni abakirisitu bose umuntu wemeye Yesu umwami n'umukiza we akiri muri iyi si, ni ngombwa ngo aterwe amabuye cyane, kuko hari mu bwami butari ubwabo, ni umutoza, ni aduyi w'ubwami bwa Satani. yego, Ivyo bizaza bibakomeza, bitume mukomeza kuko ingororano zanyu zizanashingirwa no ku mabuye isi yagiye ibatera. Twinjira rero mu gukorera Imana, twabayeho mu buzima, yego, mwumva se ko tukiri batoya, cyane, twabayeho mu buzima bwo kubaha Imana, bwo gusenga Imana, bwo gukorera Imana, bwo kwigengesera. yego, Uyu mudamu murabona abantu bakiri bato b'iki kinyejana yego, bagira ibintu byinshi cyane, kuva iminsi yose twabaye, kuva umugeni yazukaga mu rukerera gusenga, siyabyigiye muri niba turi, yego, kuva uko namumenye amaze Imana iratwemerera iduha urugo rwiza, amen, mwuka byarama, Imana iratwemerera iduha paradiso, amen, Imana iratwemerera iba hagati yacu, amen, kuko yarasenze ngo Imana izamuha umuvugabutumwa, umugabo w'umuvugabutumwa, yego, arasenga, ndi umuhanga w'amasengesho ye kuruta undi muntu uwo ari we wese. yego, hari igihe cyabaga agafata iminsi myinshi ataba ku gitanda, azaja kurara muri saro, kubera ko muri aho tuza dusengera rimwe na rimwe muri winter haba hakonje hejuru. Agafata ibyumweru byinshi akambwira ngo ngiye gufata iminsi runaka nzoza ndara muri saro senga. yego, Uba usengera iki se? Senga Imana. Ndi umuhamya wo gusenga. amen, Ni rimwe mu isomo ntekeza dushobora kwigiraho, kandi Imana yodufasha natwe tukaba abanyamasengesho ku rwego ruhamba. yego, Yaba yarwaye, yaba ari mutaraga, amasengesho ye nazaga numva ari nk'ikibatsi kiri mu bitugu byanjye. amen, Ndi umuhamya wo gusenga yego, kugeza none. Haleluya. haleluya, Icyo ni kimwe cy'ingenzi Imana yamukoresheje. Ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gusenga. yego, Yaranzwe no kuvuga ukuri. yego, Sindabona umuntu uvuga ukuri mu bonzi twanabanye kenshi, yego, atitaye ngo ninde ahayabwira, akabwira umuntu ukuri kose kuri ku mutima we, amen, adashobora guca yego ni yego, oya ni oya. yego, Guhakanira umuntu kuri we byari zoroshe mu gihe atazemera, kwemerera umuntu kuri we biroroshe mu gihe azemera. yego, nta maryogo yabaye mu kanwa ke. Kuvuga ijambo ni bukeya, ariko ugasanga kera yarikoze. yego, Mbabwire no kubwira abana mu rugo, akababwira ngo kurya abana bazabiriza umwana hasi abibiri, akabwira abana babiriza bakaza akambwira ngo ceceka nzogira gutya ejo nzokugurira iki.
Yego. akabona akaza akambwira ngo ko wabwiye abana ngo uzabagurira iki none tutakibaguriye. Ntukazu ubwira abana ibintu ngo bisigara. Yego. Kuriya ni ukubigisha ingeso mbi. Uko niko Yego. kandi bwabaye ubuzima bwe. Bwabaye ubuzima bwe. Abaho ubuzima bwo kuja inama, kugendera abantu inama, abo nzi nabo ntazi nabo, yumva gusa umuntu hari ikintu akumva yatanga inama. Yego. Mw'abantu, uyu mukozi w'Imana yabaye umupasiteri w'imiryango yacu. Yego. Nje namwitaga pasiteri. Yabaye umushumba w'imiryango yacu, twebwa mwacu muno mu rugo no kwa papa ni wabavuka. Aragenda yegeranya abantu, ashyiraho imbuga z'amasengesho, ashyiraho amatariki y'amasengesho y'imiryango, yegeranya abana. Buri munsi agashyiraho porogaramu z'abavuga ubutumwa buri munsi. Ubu nanjye mpanze kuzageza umwaka wose urangiye. Ibyo akabikora buri munsi kandi ari muri challenge ikomeye y'uburwayi. Yego. Ni munyumvire. Twese tugahura na ba muzehe ba sebukwe, twese tugahura tugaterana. Igitaramo yashizeho n'urubuga yashizeho rwa family wacu. Yego. Akadusengesha tugasengera imiryango. Ndatekereza ko ari amasomo uyu mukozi w'Imana tugomba kumwigiraho. Yego. Bidafite ikindi bishingiyeho. Bishingiye gusa ko ashaka ko abantu bumva Imana, bamenya Imana. Abantu bamuzi benshi bazi ko mu kanwa kiwe habagamwe Imana. Kimwovuze kabiri atavuze ndiho. Amen. Ijambo ndiho Imana yakundaga gukoresha ndiho. Ndivuze kabiri mu kanwa ke hatabe Imana mu kanwa ke. Imana yarahindutse indirimbo yo mu kanwa ke. Akaba umuntu utiganyira, kwizera ku rwego ruhambaye. Yego. Twari dufite principe mu rugo rwacu, reka nyigarukeho ku bantu bafite n'ibibazo z'ingo muri iki. Muzi ko turi mu kibaya aho ingo zihaye zisenyagurika zashize. Yego. Twebwe twaravuze ngo umunsi tuzogira icyo tutumvikana. Simbabwiye ko twakundanye kuri urwo rwego. Yego. Ariko hari byinshi tutumvikanagaho. Kuko turi abantu dufite n'imyumvire itandukanye. Yego. Ariko twaravuze ngo titukurire ku gitanda ngo turyame. Icyo tutumvikanyeho tutagikemura. Yego. Niko zameraga. Nta muntu wigeze atwicara hagati, nta muntu wigeze, nubwo tutagiye dukorogana yego hari tutumvikanaho, ariko twari dufite principe ivuga ngo titukaryame tudakemuye ikibazo kiri hagati yacu. Yego. Icyo kintu cyaradufashije mw'abantu. Icyo kintu cyaradufashije mw'ababyeyi mwe muri hano. Yego. Imana igenda idushinga amaboko mu buryo bumwe n'ubundi. Amen. Agakunda Imana uyu muntu. Agakunda Imana n'umutima we n'ubwenge bwe n'imbaraga ze, amaze agakunda abandi bantu. Yego. Agakunda umurimo wayo. Umurimo w'Imana, gukorera Imana, ariko by'umwihariko agakunda gutera. Muzi ko igihe madamu arwaye turi muri periyode yo kuvuza yishwe na kanseri. Imwe mu ntambara nagize gusa yangoye ni kurwaza. Nicyo kintu cyankomereye kandi sinakomerewe no kumurwaza kuko byari binaniye. Yego. Oya, ni urukundo yakundaga Imana n'imbaraga no kwizera byamubagaho. Kurwaza umuntu w'intwari biragoye. Yego. Biragoye. Nazaga ngira ngo nkamaze ko tuza wizera ko no kurwaza neza.
wagiye utuza nka kuruwaza Mm. akambwira ngo iyo mbonye akabaraga gatoya ngo mba numva nsa naho ngo Imana inyongereyemo ubundi bushobozi ngo kugira ngo nyikorere. Yego. Iyo yumva gusa ameze neza ku bantu bazi imiti ya chimiotherapy, imiti ya kanseri yonyine ni urupfu. Yego. Iyo yumva agatangiye kumera neza nko kuwa kabiri, kuwa gatatu yatangiraga kumbwira ngo ku cyumweru nzaje gusenga. Kuko yari azi ko kabikunda, agahita atangira kumbwira kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, yanteguza muri bwaca kamuno kuribuka ko nakubwiye ngo ninumva ameze neza ku cyumweru nzagenda. Niyo ntambara nagiraga. Sinkure kuri umuntu umeze gutya ngo uraje gusenga. Akambwira ngo si wowe usengera ngo nkire. None ndagira imbaraga nimara ndeke gusenga kandi ari mwe muhamusengera. Umushumba wacu baje hano gusenga. Turangije gusenga yaragize iminsi adasenga, aratubwira ngo araje gusenga. Ambwira ndamuhakanira. Akaja kubwira abashumba bari baje hano biwe ati ndaje gusenga. Nabo bose baramubwira ati uracafite intege nkeya, itonde uzagenda utaha. Aratubwira twese ati simwe mwaraye musengera mukire. None ngize imbaraga, none ko muravuga ngo sinje gusenga. Rimwe ngafata imodoka tukagenda, twagera mu nzira akaboko kuruka ngahindukiza imodoka nkamugabo. Akambwira turebe uko ngaruye uko ndaruhutse. Ati uko kuri jewe ndafenze. Yego. Ngasubira ngahindukiza imodoka. Amasengesho yasenze hano muri Nibature no mu miryango n'ahandi, kuri telefone aryamye ku gitanda. Imirimo yakoreye ku gitanda, kuri telefone aryamye. Amakwe yubatse yo mu miryango yacu ari ku gitanda arwaye. Amanama yakoze yo mu bamama no mu itorero n'umurimo w'Imana ari ku gitanda. Naruha nkaza mfata telefone ye nkayihisha. Yego. Arambwira ngo kuko ndagwiza amakamba. Amen. Kuko ndakorera Imana. Ariko twebwe umuntu azarwara gripe agahwera. Umunsi batubwira ngo yarwaye kanseri, yarambwiye ngo bamaze kumubwira cyo kuko yari wenyine tari kumwe. Arambwira umuntu yasengeye ni jewe. Ati nasubiza waje. Ati kandi kindi ya minota yaje. Oya iracahari. Iracahari? Ati kandi kindi numvishije basa n'abambwiye ngo urwaye gripe. Yego. Umwumva kwizera. Ati numvishije umuganga asa n'umbwiye ngo urwaye gripe. Yego. Kubera kwizera ko yagiraga. Kiyanyeganyega izo natwe byagiye bidukomeza. Hari n'abantu batamenya izo twari ducamo kubera kwizera n'ukuntu twari duhagaze. Yego. Abaganga bararushe barambaza ngo Salve ko twavuye abantu benshi barwaye za kanseri. Mwebwe niki kintu kiza ko tuzatubona mutandukanye n'abandi bantu. Yego. Ndamubwira uwo muganga kuko hari igihe nigeze kubabwira ndavuga ngo ni mumpe igihe senga Imana. Ndamubwira ngo turi abakristo. Amen. Umuganga njana mu cyumba aranyongora arambwira ngo naje ndiwe. Amen. Ukumuza mubona bano bantu baba hanze ntimuzi bibabamo. Arambwira ngo naje ndiwe. Ngo narabitegereje ngo ndebe ukuntu muza mwitwara muri iki kibazo. Ngo ndebe kwizera n'imbaraga mugira. Arambwira ngo sindabona abandi bantu bameze nka. Hari ikindi kintu kigomba kuba kiyakibakoresha. Yego. Aravuga ati ndashimye Imana kabisa. Amen. No mu kurwara kwe yarwaye twagendanye urugenzi rwo kwizera Imana. Hari umuntu bazabwira gusa ngo warwaye kanseri agapfa akamashosho ku munsi agashira. Yego. Bavandi mworeba amavugabutumwa nakoze umugore wanje arwaye. Mworebe ibihugu nagiyemo na za podium nabwirijeho umugore wanje arwaye. Yego. Kandi gatari kubwanje. Ari kubwe. Yego. Kubera sense ya responsabilité ngira yo kwita ku nshingano. Yego. Hari ibintu byinshi ntokora. Naramubwiye ngo sinzogusiga urwaye ngoje kuvuga ubutumwa. Yego. Arambwira ngo niba narasengeye umugabo umuvuga butumwa. Uzobuvuga. Yego.
umuhamagaro urawufite, sinzoba impamvu yo kutavuga ubutumwa. Kugeza umunsi umwe nari mfite kuja muri Amerika mu giterane, yego, muri ico cyumweru arafatwa ararwara, bahita bamushira donc adabasha no guhumeka, bamushira mu mipira yo guhumekeramo. Ngomba kuja muri Amerika. Anga kuhamagara abantu mbabwira ngo sinkije kubera ikibazo cyo kurwaza umugore. Umugore arambwira ngo uzogenda, wibuza abantu, uzogenda rwose. Genda niba udashaka kumbabaza. Nimba udashaka kumbabaza. yego, Cyamwivuga butumwa. Ndamunanira, ahamagara murumuna wanje, yego, ndabananira, ahamagara musaza we, apana kuri telefone, akabahamagara akababwira ngo nimuze hano ndabakeneye. Akababwira ngo umugabo yananiye ngo ntaje mwivuga butumwa kandi baramuteguye mu giterane ngo nuko ngwaye. yego, Muhari mwese. Biranga zagiye gukunda, arambwira ati nimba udashaka ko nzogenda mbabaye. yego, Genda. Uwo munsi indege yari nasize. Nagiye mvuye mu bitaro musizemo. yego, Kandi ngenda ntabishaka. Ngenda ntanabikunze. Ko ndababwiraga amakuru. yego, Ariko arambwira ati genda. Iyo umuntu naratangaye. Ico giterane nico kintu nabonye Imana yakoreshejemo ibintu ntarabona. amen, Noneho kugeza ku rwego Imana yonyine isanga. Nari ntwaye imodoka ndahantu mu muhanda muri ico gihe. Ijwi ko rituruka mu bitugu rirambwira ngo parika imodoka tuganire. yego, Ndaparika. Rirambaza ngo se Albert urankunda? yego, Ndarisubiza ngo ndagukunda. Yongera gatatu, urankunda kujya kwa Petero? yego, Ndaribwira ngo urabizi ko ngukunda. Rirambaza ngo se nimba unkunda kubera iki nkubwira ngo nkorere ukanga? yego, Kuko nari maze kunaniza umugore. Ama invitation yarazaga ntumira ntangiye kuyahakana. yego, Kavuga ngo sinzogenda musiga umugore rwaye. Umugore nawe agashingiraho akambwira ngo akama yicara mbaza kubera ko yari abizi neza nayahe mavuga butumwa ufite, ni bande baguturiye. Kuko yarabisengeraga ariko akashaka no kubimenya. Tangira kubimuhisha. Ari ukugira ngo nzoza mbihakana. yego, Nibwo iryo jwi ryansanze mu muhanda. Rirambwira ngo kubera iki? Nimukunda niki kiri mu gutuma nkubwira ngo ukore rwanga? yego, Mbwira ngo ariko mana nawe ari wowe warwaje umugore. Wowe wogenda. Wowe wowe usiga umugore mu bitaro akagenda. Warwaye kanseri uri ku miti ya chimiothérapie. Iryo jwi rirambwira ngo emera gusa wowe unkorere. yego, Ngo mukijije ni jewe, ntamukijije ni jewe no mutwara. Ico nagubwiye gusa ari kimwe. Emera gusa unkorere. yego, Emera gusa unkorere. Ibindi yego, ati kubaho ni jewe no kutabaho ni je mubwenge. Wewe gusa yemerera unkorere. Niba nananiye umugore, Imana yonyine ije kunyikubitira inkonje mu mutwe. yego, Kugira ngo nemerere iryo jwi mvuge ngo yego ngiye kugukorera. Ibyo bisohoke mu kanwa kanje ngo ndemere noneho uzagenda ntagora. Namaze hafi amasaha abiri. Numvaga nsa n'umuntu ugiye gufata urugendo rurerure kugira ngo mu kanwa kanje hasohoke ijwi rivuga ngo yego. yego, Ariko finalement narivuze numva nsa n'umuntu utwikije ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Sindamenye igihe amarira yatangiye kumanuka kuri vola y'imodoka, imyenda yanjye iratoha. Kugira ngo nsubire nemerere uwo muhamagaro wo gukorera Imana. yego, Kumwumva imbaraga uyu mugore yabisunikaga. Turi mu bitaro naramubaje ngo se uzawumva ari irihe deni ugira? Uzawumva ari iki kintu utakoze? Arambwira ngo nzanumva mu kintu ideni nzanumva ntakoze neza ngo nivuga butumwa. Ngo nifuzaga ko tuzoza tujana nawe ngo mwivuga butumwa.
atari kumva sindarikoze. Umwuka arambwira ngo mubwire ngo yakoze ivugabutumwa ndetse kukurusha. Yego. Musobanurira ukuntu nagiye mu mavugabutumwa ari uharusunika kandi arwaye. Kandi ntari kugenda yaje kuba rundi. Ndamubwira ngo uryo vugabutumwa ni wewe. Yego. Warikoze. Musobanurira ukuntu yahuje imiryango akayisengesha kandi aryamye ku gitanda. Ndamubwira ngo uryo nivugabutumwa wakoze. Yego. Musobanurira ukuntu yazaga afata imyenda hano agatekera kohereza muri Afurika. I Bugande no muri Kongo ni Burundi. Ndamubwira ngo uryo nivugabutumwa wakoze. Yego. Musobanurira ukuntu yakoresheje amaboko yiwe akorera umurimo w'Imana. Ndamubwira ngo uryo nivugabutumwa wakoze. Tukongera kuvuga ngo ntiwakoze ivugabutumwa. Yego. Wakoze ivugabutumwa ryo ku rwego ruhambaye. Ubutumwa si ku gatuti tuvuga gusa. Musobanurira ukuntu amakontribisiyo yiwe yagiye atanga yo gufasha abantu zaba ari mu bibazo by'iwacu n'ahandi ugasanga yahagaze yahangaye. Ndavuga ko mase uri umuyobozi ukora iki? Ibyo ni ibintu byari muri we byari byubatse muri we. Yego. Umunsi umwe reka mvuga iki ngiki nimara soze mu ijambo ry'Imana ukeya. Hari ahantu namujanye twagiye, hari ahantu yarambwiye ngo tugende ngo aje kugura ibintu. Aragenda aragura turataha. Ngo buce none habisubiyemo arambwira ati nshobora kuba nazanye ibintu byinshi simbizi. Yego. Ati rero tuzasubiyeyo subizeyo kimwe kuko ndi mukubona nshobora kuba naribeshe nkazana byinshi. Kandi hari kure. Yego. Ngo buce ndasura kandi fata urugeze ngira ngo amasaha 2. Turagenda ngo tuhagera abo bantu barabayisilamu. Yego. Ashikara babwira ati nshobora kuba naratwaye ibintu byinshi hano igihe mperuka. Ati none nimwakire mugabanyeho. Yego. Uwo mugore aramubwira yari umugore n'umugabo. Atoya ibintu zacu bibaze neza nta rwose nta kintu twarengejeho. Nawe arabwira ati kurikije uko nabaze mwarengejeho. Nimwakire ntaco bintwaye. Umugore aravuga ikintu cya mbere yahise atubaza yaratubajije ngo se muri abayisilamu. Yego. Ndamaze kubera kuvuze ngo se turi abayisilamu. Nta bandi bantu bagira ukuri uretse abayisilamu. Ko murumva? Yego. Muri abayisilamu bukuri nabo ntibaza babesha. Nta abanebwe ga. Yego. Abanebwe turabagira. Ariko abayisilamu bari mu bujutsi kibazo babesha. Yego. Ndamubwira ngo ya twebwe turi abakristo. Abakristo. Abakristo namwe mugira indangagaciro zigeze kuri uru rwego. Yego. Ndamubwira ati twebwe turi abakristo twubaha Imana. Uwo mugore biramutangaza. N'ubu biramutangaza. Yego. Yazaga afata ibintu madamu yaba bikeneye akamwohereza akazasigara amwohereza amafaranga. Amen. Timwumva ko Imana ariyo yaturangiye ngo dushaka. Timwumva ko fiança yacu yatangijwe n'amasengesho. Yego. Timwumva ko ubukwe bwacu urugo rwacu rwatangijwe n'amasengesho. Timwumva ko twabayeho mu buzima bwo gusenga no gukorera Imana no kwitinya no kuyubaha. Yego. Azaga duca mu gikombe cyo kurwara. Yego. Umubiri sasa uramukubita. Kandi ibyo bishaka kuduhungabanya. Imana iduhereza imbaraga no kwizera. Amaze kujyana mu butwari dutumbiriye mu ijuru. Yego. Kureba Imana. Amaze ku minsi 27 ku Imana yaduteguje ngo dutegure igiterane. Z'ukwezi kwa 5 saa 11:10 za nimugoroba. Yego. Hafi aho ngaho iyo minota iri hafi. Numva ko ijuru ryose rikinguka. Amen. Amaze numva ko imbaraga zimanuka. Hallelujah. Amen. Ko imbaraga zimanukamo. Numvishije indirimbo ivuga ngo Uwiteka Imana urakomeye. Yego. Ubwami bwa Uwiteka urakomeye. Ingoma yawe n'amahoro. Ingoma yawe nizahanguka. Mana nza kuririmba byose iteka. Amen. Amaze numva nije mu gicu cyo gusenga. Nduzuzwa. Numva ko senga ndazamuka. Ndazamuka ndasenga kabisa. Amaze abana twari turi kumwe aho ngaho.
numva ko buzura indimi bose yego ngo bamare gucikana bushya numva ko bose buzura indimi bayisenga barafata batangira kwandika amandiko hejuru yiwe barandika kabisa amandiko barandika baranezerwa barasara barasizuha ndavuga ngo urugenzi turabushoje yego uwo mwanya mbwira Imana ngo Mana waretse kuko nari mu mwuka bye neza nari mpagaze mu mwuka yego ngo Mana waretse tukazamukana nawe amudepoza ngasubira akagaruka ngasubira mu bana umwuka arambwira ngo ariko Albert n'ijwi ry'igitwenge cishi ngo uracyari ku rwego rwo kwizera kwa batoma kurabona umugore wawe mutwaye ukabona no mudepoza ahantu habi ankubita mu bitugu arambwira ngo tuza habura imbaraga amen kuwa gatandatu yitaba Imana kuwa kabiri mu rukerero nari kuwirambika gutya numva umuntu uko aza mpagarara mu bitugu arambwira ngo Albert ndashaka kukuganiriza ndamubwira ngo ndayari ko ndumva arambwira ngo ugize iminsi ugenda mwivuga butumwa mu bihugu byinshi kandi wavugiye ku mapodium akomeye yego ngo ariko ubu nyine ngiye kukuzanira ubwoko busha bwa podium yo kuvugiraho amen ngo kandi ushobora kutazayivugaho ngo uyibwirizeho ngo ariko abantu nibitegereza imyitwarire yawe ngo hazaza abantu benshi ngo kandi hahinduke n'abandi benshi amen ngo ubutumwa uzovuga muri iki gihe ngo buraruta ubundi butumwa bwose wavuze ikindi gihe yego arambwira ngo se wari wabona mu kibuga abakinyi baba bakina ndamubwira nti wese ngo ntuzi ko uyu muntu agiye gutsinda igitego ngo kwa maso y'abafana bose ngo azahindukira akava ku bandi bakinyi akitegereza ugiye gutsinda igitego yego arambwira ngo uko niko isi yose ahantu hose wakandagiye uvuga ubutumwa ukamera n'amaso yabo ngo biri ku mutwe wawe ngo kugira ngo barebe nimba uzubwira abandi ngo uzizeye amen ngo kandi nibasanga uzizeye ngo ubutumwa buragira imbaraga kuruta ikindi gihe cyose yego ngo abantu bazihana abandi bahinduke ngo ariko ushobora no kutazabimenya ngo uhaye imbaraga acamo gitwari kuko urupfu rw'abakunzi banje iryo yaramusomye ngo n'urw'agaciro mu maso yaje urupfu rw'abakunzi b'Imana n'urw'agaciro nangiriza abavandi twese tubayeho mu gihe gitoya kuri isi yego ibyo ni hamwe hariho ibintu bibiri abantu bagomba kumenya twasomye mu gutegeka kwa kabiri 32 no kuri 29 havuze ngo iyo baba abanyabwenge ubwenge bwo gushaka ifaranga ubwenge si amatirimbukanye no gukubitiranya no kwihagara ubwenge no guteganya amaherezo yacu yego iyo baba abanyabwenge bose imbaraga mu maherezo yabo amen Imana ntiza yita ku itangira ryacu iza yita ku iherezo ryacu yego hari abantu benshi batangiye ari imiriro ariko basoza ari umwotsi cyangwa ari amakara hari abandi batangiye ari abantu batyaye nk'imbuga itazityaye yego barangira baragimbye nta bugi bakigira amaherezo yacu niyo determina imbaraga z'umuhamagaro n'imbaraga z'ubuzima twabayemo amen iyo baba abanyabwenge ndagira ngo babwire ibintu bibiri yego urupfu ni appointment itazasibira kuri buri muntu wese yego keretse Yesu aje amen swate Yesu akaza nakaza urupfu rwo ruzaza ayo ni amakuru atari ayo guca ku ruhande kuko gaje uhaye bababwira siyo mvuye mose umugore wanje se turi kumwe kandi ndahandi yarimutse ntagita ibintu yego amakuru tuzatubwira abantu yo kuja mu ijuru amakuru tuzatubwira abantu yo guteganya no kwizera Imana no gutunganya nabaje madamu wanje ndavuga nicara nkamubaza kandi atari uko arwaye kamubaza ngo gusa wumva ubugingo bwawe butunganye arambwira ngo imodoka yangonga naryama sinzuke mu gitondo narwara indwara y'igihe kirekire ubugingo bwaje bwaratunganijwe amen ndatunganye kugeza no mutumera zamurwamo naramubaje se wabaye nk'utunganya ubugingo araseka arambwira ngo ndatunganyije amen arambwira ngo numva atakristo muza kura mu ijuru yego ansezeye gusa arambwira ngo mugabo nkunda uzoga umukorera Imana amen muri cya gitondo cy'ubugingo
turahobera turarira tuvuza induru ndamubwira ngo unsize gute ko narenze kutonsiga nuko tugenda nka Eliya. Yego. Oh, haleluya. Haleluya. Iyo baba abanyabwenge ninde muri twebwe utoshaka kugira iherezo ryiza. Abazungu baranyegere barambwira ngo ariko uyu mugore wawe yari muntu ki ukuntu nari amahirwe. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi urupfu ni appointment ugutegereje wowe unyumva kandi wisitera vuba nuko niba rutaje Yesu waraje kandi ageze kwirembo witeguye gute ubugingo bwawe buhagaze gute muzamumva mwiteguye kuja mu ijuru ijuru ni iwacu navure n'abantu bafite abandi babo bafushije ibikomere byo gupfusha ubuganga madamu yagiye aha yambwira ngo nakira ngo tuzategura igiterane cyo gushima Imana. Iminsi yo kugenda ihaje kugera arambwira ati cya giterane gako ndabona cyahinduye isura kigiye kuba ikindi ati uzo nanone dore amaturo nari narateganyije nanavuze ngo nawe uzozana ndi noneho twongereho abe benshi dukore igiterane cyo gushima Imana. Atari ko ayo maturo nanone uzogenda uyatange ushima Imana ko yabanye naje muri uru rugendo amaze uzovuga imirimo ikomeye y'Imana. Amen. Kandi izo narabikoze. Yego. Imana igumugisha. Narabikoze pe. Ubu se sinatangiye simva mbabwira imirimo y'Imana. Amen. Bavandi ijuru ni iwacu. Ndagira ngo mvure n'abantu bafite ababo bafushije bari muri no minsi no mu minsi yashize bafite ibikomeri biyunamiriye agahinda karabishe umubabaro warabishe ni mwunamura amaso inuwa macho tazama ni murebe mu ijuru. Amen. Amen. Ati mu ijuru ni iwacu. Yego. Naho twebwe iwacu ni ijuru si imigani samakuru bemera ngaya gupapi ni ukuri Imana ijuru ni iwacu. Amakuru tufa kuvuga gusa ubundi imbaraga z'abakristo zigaragaza mu bihe bitatu. Igihe cya mbere ni mu bukene umukristo uhagaze mu bukene agahamya uzamwemera. Icya kabiri ni ubukire umukristo wahagaze mu bukire tatwarwe n'uburyohe bw'isi uzamwemera. Icya gatatu umukristo wahagaze mu mibabaro niyo mu rupfu agahamya kwizera uzemera ko Imana iri kumwe nawe. Amen. Bavandi nimba pagaze uyu munsi mpaye babwira ngo kiyobe ntitukirifumu yagiye yari ijuru tibumuzi asengana namwe hano tibumuzi izo zose mugomba kuba mumuzi n'abataramubona mwumvaga ijwi rye rimwe na rimwe cyane ariko ntakira hari mu ijuru yagezeyo zamani uwo mubwira ngo agaruke ino ntiyogaruka ntashobora kugaruka nubwo yansigiye abana b'impinja iyo kwemera imibabaro yo muri iki gihe kikwiye kugira ngo n'ubwiza ndangirije igitabo cy'ibyahishuwe ahantu natangaye Yohana avugana na marayika ngo aramubaza ngo abona abantu benshi ngo bavuye mu ndimi nyinshi ngo n'imiryango myinshi ngo n'amoko menshi ngo umuntu atabasha kuba ngo aramubaza ngo ariko aba bantu bavuye he ngo kwibarisha aramubaza ati simbizi ni wowe ubizi nyagasani ngo aramubwira ngo aba bantu ngo nabavuye ngo muri urya mubabaro ukomeye. Amen. Nimwumve mu ijuru ukuntu baza batudefinisa batwita abantu baba mu mibabaro. Niyo mpamvu umurinzi yavuze ngo mukozi wetu anatupa furaha wapi duniani kugira furaha duniani ntibibaho ntibisanzwe. Kwishimira mu isi y'imibabaro ijuru ryaje kudefinisa abakristo rikavuga ngo nabavuye mu isi ngo y'imibabaro. Yego. N'urya mubabaro ukomeye. Amen. Ariko ko mwumva ukuntu ijuru riza ridupima rikadupimira ku minzani y'imibabaro cyane. Ijuru rirabizi neza ko isi tubamariye imibabaro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muzamubabara ariko mubabare ku gipimo cy'abakirisitu. Yego. Karenze urugero ntimukababare ko badafite ibyiringiro. Yego. Abapagani bo bemerewe kurenza igipimo bakababara gusa bakagenda bakiyahura bagatuka Imana bakayivaho ariko twebwe tuza tugira limite tukagira ibyiringiro
Amen. imibabaro yacu y'iki gihe ntikwiriye kugeranwa n'ubwiza. Yego. Turi mu isi itabamo icyiza, turi mu isi y'imibabaro, turi mu isi y'indwara, turi mu isi yo gupfusha, turi mu isi yo gutukwa, turi mu isi yo guseba no gusebanya, turi mu isi y'inzara n'inzangano. Ariko abakristo sasa ngaka akamaro turusha abandi bantu nuko tuza tubihagararamo, abandi bose baramuranye. Iyo baba abanyabwenge, baba bamenya, baba bitaye ku iherezo ryawe. Urupfu rw'abakiranutsi ni urw'agaciro. Iherezo ryawe kuraritegura gute? Urategura iherezo ryawe gute? Yego. Niko uhawe ubitsi iyo uhawe uja, niko uhawe usiga iyo uhawe uva. Ubugingo bwawe buhagaze gute? Yego. Muzi ko nyuma y'ibi hazaba urubanza. Tunganya ubugingo bwawe. Yesu nimba ataje urupfu ruraza. Yego. Nibyo bintu bibiri. Yesu niba atagarutse ubu nyine urupfu rwo ruraho hafi ruraza. Iwacu imyaka 40, 30, 50, 60, 70, 80, 90. Sheri tuzaza. Uzagenda gute? Reka senga Imana. Kandi ngusabe nimba hari wumva ushaka gutunganya ubugingo bwawe, ubwira Imana. Ushobora kutambwira cyangwa utabwira ariko ubwira Imana. Yego. Izi ni afere zikomeza ubugingo bw'umuntu. Yego. Ndagushimiye Mwami Yesu. Yesu we. Ndagushimiye ku bwawe mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo twongere twibukanye, kandi Mwuka Wera utwibutse, utwigishe kubara iminsi yacu. Niko umugaragu wawe Mose yavuze, aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu ngo bitume dutunga imitima y'ubwenge. Ndaseze mu izina rya Yesu Kristo waduhamagaye ngo ubugingo bwacu bwongere busubizwe mu imbaraga, dukomeze urugendo. Lola Regarideya Standa Banda Lori tengeneza mambo ndani yetu ba. Mungu mwenye nguvu, umuntu wese wumva ubutumwa, umuntu wese twicaranye, umuntu wese utegera ubutumwa, hindura ubugingo bwiwe, wongere umusubize mu imbaraga. Abatari mu cyerekezo gikwiriye ubakubaho icyerekezo gikwiriye, abaheranywe n'imbaraga z'urupfu, abafushije abana babo bagakandamizwa n'urupfu, abafushije abafasha babo urupfu rukaba rubicaye hejuru, abafushije inshuti, abafushije abavandimwe, igicucu cy'urupfu kiri mu buzima bw'abantu ukenyuwe, abantu bamenye izingiro tugendana, akababo kabo ugahonjahonjemo, ugakandagiremo, ubwirere bw'imbaraga katika jina lenye nguvu. Dome shekerire standararire odemandara tongolo begeria tokate jigeri kiriri dene standard lolo tengeria periri kitinde lolo ngolobaya anibona dome kiteri baraga zawe zimanuke muri cyanya umeno kuri bikuta bikomeye uzaba bereke ko amaherezo yaba ariyo y'ingenzi, ariyo y'ingenzi. Ukristo bw'abantu bwongere bwishashure, imirimo yabo ibo myinshi, bagwiza imirimo, bagwiza urukundo, bakunda Imana, bagukorere, bahaguruke bave mu bunebwe. Nirari ry'ibyiza. Hallelujah. Ndagushimye kuri mu ruhande rwacu, ndagushimye kuzagumuka abana natwe, ndagushimye kuzagumuka dukomeza, ndagushimye kuzagumuka tumurikira n'isi y'umwijima, n'isi y'ubunyereri, n'isi y'intambara, n'isi yo guterwa amabuye, n'isi yo kutunga ibintu. Mwuka w'imbaraga z'Imana azakomeza akagenda ashoboza abakwizeye, abakwiringiye bose bafite imbaraga zidashira. Icubahiro ni icawe none nibe bidashira mu izina rya Yesu. Imana ifasha igakomeza